نه وجه سیم کرا گرفتم تختارم گرفتن در کرا که بینمون دو باتش دیگه مارکت ایران چیزا خریدم ویدیوش کردم میخوای باکا خوی میکنه جداد میکنه که اون کس بیایه bakar mısınız abi وقتی جداد کردن hop گیره تازه میکنه abi fullenecek aha ASMR'yi tozak ne çıkıla aman ne isim kadar eşya abi bununla şuraları yıkasam sorun olur mu? Eyvallah. Yapma durum tabi. Ya tabii geçe kurtardım. Kurtarmak ki çirki var meşe var. Buradan alıyor musun abi kart? İçeriden. İç orayı. Megiri, meki, çorum. Hayma çalışmakla. Al kot mu frukt taraf tamam. Cevap çırdım işte. Ama çidir o market. Kıymet akantar. Kam sushi girifte. Zaten telefon tamam şeyse böyle çem 7 gram bakın. Spetkin zormuş. 4 numarayı alır mısın? خیلی فیش میشه و 250 TL من مثال با کپر کردم 41 TL و 60 قروشش نالوگه بوی رابه کلای است رفتم با خلاشکار راه دادم که یکم بگذارم خودم زورم